Rasa bangga dikena hejani mesaing ngalahang natruna-truna IPC mekade bagus IPC mekade ganteng itulah tiban tugas iloh juang beli kadi mesanding jak cucu yang nega di pelaminan kondek kudang di banjani mejalan rumah tangga mulai tusing harmonis yen subebuka kekini sing idang nguruk ben pipis direlo nuntut kebutuhan biologis bayun beli ne bengangsur angkiane muis-muis marang tiang meseselan ulian nuwutin demen akeprutan Sina ya diwangan bekejang anak ngantosan yang superaya nanging kurenan tiange nyeger-nyegerang nirembeyen tiang mati dadi arwah gentayangan sing sanggup nepukin kurenane empuang timpal kondek kudang di banjani mejalan rumah tangga mulai tusing harmonis yen subebuka kekini sing idang nguruk ben pipis direlo nuntut kebutuhan biologis bayun beli ne bengangsur angkiane muis-muis marang tiang meseselan ulian nuwutin demen akeprutan Sina ya diwangan bekejang anak ngantosan yang superaya nanging kurenan tiange nyeger-nyegerang nirembeyen tiang mati dadi arwah gentayangan sing sanggup nepukin kurenane empuang timpal Saudara, seiring perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4
dari tanggal 3 sampai 20. Lo kapain malu ketemu lo, apa buen macumbu rayu, gumi sedang kalu sing dadi pesu, alih-alihane mekejang buntu. Lo kang nguang malu jani sabarin, likonen nyidangnya kapin, lan kapahin di kamari jungklang jungkling, kena he covid ne bakat kelidin, payu positif beling. Yening hidang kang wang malu tanggehan, terus terang modal beli kuangan, nyanyan jejah ila pasti kaljuan, anto sanggumine malu pang tenang, anten jalanan bekejang undang, camate undang, bupatine undang, gubernur undang, presiden undang, bekejang undang, gegen undang mantan. Lo kang nguang malu jani sabarin, likonen nyidangnya kapin, lan kapahin di kamari jungklang jungkling, kena he covid ne bakat kelidin, payu positif beling. Yening hidang kang wang malu tanggehan, terus terang modal beli kuangan, nyanyan jejah ila pasti kaljuan, anto sanggumine malu pang tenang, anten jalanan bekejang undang, camate undang, bupatine undang, gubernur undang, presiden undang, bekejang undang, gegen undang mantan, anten jalanan bekejang undang, camate undang, bupatine undang, gubernur undang, presiden undang, bekejang undang, degen undang mantan. Ulun padu kerja Tuai manam semahi, moga si domangku lap do karya lampah.
Aksamo tunong lan langku. Ane nagih sing mepilih wireh dikenehe pamrih. Ane campah ketepak ngaya bani nolak pasti kalbenya. Yen bergaul di sekala liung ngelahnya mebraya. Yen bergaul di niskala budak kala ngupingin kaden betara. Jastun duak memantra konden karuan demenin betara. Nesu jadi kesenengan boyo ulian miring pikayunan. Apa sujati ne tolik muda berat ne jani alih. Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengki. Kuno belok ke walus radolan patilah mungkin suwe kelawan baki mangkiunang itu menadi jan pangun mandi mengaran sang sangkul putih. Yen bergaul di sekala liung ngelahnya mebraya. Yen bergaul di niskala budak kala ngupingin kaden betara. Jastun duak memantra konden karuan demenin betara. Nesu jadi kesenengan boyo ulian miring pikayunan. Apa sujati ne tolik muda berat ne jani alih. Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengki. Jastun duak memantra konden karuan demenin betara. Nesu jadi kesenengan boyo ulian miring pikayunan. Apa sujati ne tolik muda berat ne jani alih. Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengki. Kone suarga sukene tanpa wali duka. Yen niraga meladi mercepada kesangra dening pitong widyadari. Kone disubane raga mati. Neraka dongos atmane mesiksa.
yen irage cora di mercepade durjana dursile aneluh nerang jana kone yen bangke ditu mesikse nak nyatwayang nak ngortang nanging tu sing pasti ada nawan bu ketuturan nanging tu sing ada nak buktian apa nengai raga ne jani merasa bahagia sujatine untuk madan suarga sekancang nengai lara hidup di mercepade ento masih subamadan neraka tan bina yang kadi anake memikra ngale demen suargane akebyutan nanging sayang sengko kejani ketare itu lantas nyumung rasa yang neraka dongos atmane mesiksa yen irage cora di mercepade durjana dursile aneluh nerang jana kone yen bangke ditu mesiksa nak nyatwayang nak ngortang nanging tu sing pasti ada nawan bu ketuturan nanging tu sing ada nak buktian apa nengai raga ne jani merasa bahagia sujatine untuk madan suarga sekancang nengai lara hidup di mercepade ento masih subamadan neraka tan bina yang kadi anake memikra ngale demen suargane akebyutan nanging sayang sengko kejani ketare itu lantas nyumung rasa yang neraka
antuara ento karman iraga demen sing demen tetep terima yen dadi ide mekejang aja suge apang tu sing ada nak sedih dua bineda serta temedampingan ada beten ada neduran mandene imbang negelahang jani titipan ide yang widi dua karma arte iraga yen iraga demen ngaenang nak bahagia iraga pasti milo bahagia yen nak tuara sibuk ngitungan jakan bemani aneh ngelalebian iring hitungan dija berbagi iring mangkin nanam karma tulungin nak tuara yen daman ngemangi ide sang yang widi pasti ngicen lebih yen daman nulungin nak singala tabungan iraga nambah tabungan karma aneh melah astung kara hidup peluang yang demen metulung netulungin doane pasti luang hang jani titipan ide yang widi dua karma arte iraga yen iraga demen ngaenang nak bahagia iraga pasti milo bahagia yen nak tuara sibuk ngitungan jakan bemani aneh ngelalebian iring hitungan dija berbagi iring mangkin nanam karma tulungin nak tuara yen daman ngemangi ide sang yang widi pasti ngicen lebih yen daman nulungin nak singala tabungan iraga nambah tabungan karma aneh melah astung kara hidup peluang yang demen metulung netulungin doane pasti luang
sinamyan boya tiangai kegaduhan niki gending wantah angin hiburan boya menyudutkan perorangan. Tidak nak terkenal orian prestasi, Jani ngalih viral orian sensasi, foto seksi cara nak promosi, nak nuturang jelek sing peduli. Pindah ngomong jarang alak-alakan, Jani menyemumuk metiktokan pindah nak selingkuh mengkabar. Jani nak selingkuh terang-terangan Mirip Niki ciri zaman edan, Aib kok
Seduak-duak nak loh nekang sekaya, nak muani tetap kepala keluarga. Tanggung jawab ne utama, apa ngelah hajen raga. Diapin bede ne penting ada usaha. Beli muani tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya panah pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo, kain beli sengalo. Hujanan belusan, panas lima jemu. Liseng kalmelo, diapen kain beli toyo. Kal jalanin ulian sayang liken ilo. Gaji sistemnya bulanan, tengah bulan subekas bon 5 lunan. Agat ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan. Tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya panah pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo, kain beli sengalo. Hujanan belusan, panas 5 jemu. Liseng kalmelo, diapen kain beli toyo. Kal jalanin ulian sayang liken ilo. Beli kuli lo, kain beli sengalo. Hujanan belusan, panas 5 jemu. Liseng kalmelo, diapen kain beli toyo. Kal jalanin ulian sayang liken ilo. Gaji sistemnya bulanan, tengah bulan subekas bon 5 lunan. Agat ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan. Wah, kalau nggak artis ada lemah nih apa? Woi, oh ada gitar nih. Kalau nggak artis gitar dulu mak lu nih.
presiden sampun meswang himbauan social distancing harus kone lakukan. Kering merana corona mesliweran, moyong gen cuma putus rantai penyebaran. Jani dilema kesehatan lan bulanan, moyong gen cuma makan tesingi dan makan. Nanging yen pesu corona dadi ancaman, ne paling takutin bulanan tetep mejalan. Biaskun uya corona, nanging bulanan tetep mejalan. Kalengke hidang lakar maya cicilan, lakar makan gen kuangan. Boya tiang memangklang, mula ulian keadaan aneh patuh mekejam makin rasayang aget yang nungidang makan. Ampurayang makin luputkan kewajiban, ampurayang besengidang meulehan. Yen pakuko pangtiang ngawur kewajiban, tiang nyerah bias tempat kita jaminan. Biaskun uya corona, nanging bulanan tetep mejalan. Kalengke ngidang lakar maya cicilan, lakar makan gen kuangan. Boya tiang memangklang, nanging mula ulian keadaan aneh patuh mekejang makin rasayang aget yang nungidang makan. Ampurayang makin luputkan kewajiban, ampurayang besengidang meulehan. Yen pakuko pangtiang ngawur kewajiban, tiang nyerah bias tempat kita jaminan. Ye, di pedang utang, kondeng di tengah ya, boleh ini caranya. Namanya tadi, belum mati dia. Pak, bakal utang ini belum mati, bisa bayar utang nih kengkel nih. Belum habis bukan Pak Bintu nih kengkel bisa bayar utang Pak. Bayar utangnya malu. Kalu. Maya utang lah bang kengnya kengkel caranya bayar utang malu bayar. Ampura saja Pak, yang berusaha yang becek dije mulahan sing sami dang Pak. Ampura saja malu. Bahaya nang Pak. Buang Pak, buang. Mengengken utang kan Pak. Buang Pak, kayang ini bayang, kayang ini bayang. Engken Pak. Engken niki diputihkan niki. Mani kayang ini usang. Depan kayaknya utangnya supaya bayar. Jalan mani. Kayang ini usang bang.
pragat kerohanian. Pergaulane aneh kedewan-dewan, dedarane umbi teken dondonan. Ane paling keren obine kerauhan. Ulian benuping nanging ortane lebihan. Entega sebeng cara betain kesuargan. Koleksi foto betarelan rerajahan. Modal pongah pangman pengakuan. Melajak kebatinan, Pelih agulikan yen sing stres pasti buduh-buduhan. Sira uyang-uyangan, sing ngidang maya bulanan. Orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan. warung ekone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan, Nasa melambung tiang menekang, ia ngorahang ulian ama beregan. Ulian benuping nanging ortane lebihan. Entega sebeng cara betain kesuargan. Koleksi foto betarelan rerajahan. Modal pongah pangman pengakuan. Melajak kebatinan, Pelih agulikan yen sing stres pasti buduh-buduhan. Sira uyang-uyangan, sing ngidang maya bulanan. Orang ngetiang kesisipan di kawitan. warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan. warung ekone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan, Nasa melambung tiang menekang, ia ngorahang ulian ama beregan. Mungkin percaya jak balian di gitu-gitu nak balian metanjun tuh. Sira uyang-uyangan, sing ngidang maya bulanan. Orang ngetiang kesisipan di kawitan. warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan. warung ekone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan, Nasa melambung tiang menekang, ia ngorahang ulian ama beregan.
pati semetinakan tatkala nepukin nyame brayane di baledangin rasa makna-kana apa untuk keni bening salah ganti daloken kamar ilohe sebilang pesu anake mekerjane bagai sonan beling ojo kamar adi kecaket rasa nepuken adi meruro kaman buka anak ke budo blingelingin layon adi ingatkan dan bugase adi meurip simpati rumu beliken ragan adi di pasirapane beli nyangkuten ayon adi neseng tayen nunggu adi dugase mau urep nyama brayane maka jangaleng kakala nyirama layon nadi belilan pianake nyaku panglima nyembanga cepang pemargen adine mogi adi pole genane bece katrima reng sisen hidayan pramakawi sonan beling ojo kamar adi kecaket rasa nepuken adi meruro kaman buka anak ke budo blingelingin layon adi ingatkan dan bugase adi meurip simpati rumu beliken ragan adi di pasirapane beli nyangkuten ayon adi neseng tayen nunggu adi dugase mau layon nadi belilan kanake nyaku panglima nyembanga cepang pemargen adine mogi adi pole genane bece katrima reng sisen hidayan pramakawi mogi adi pole genane bece katrima reng sisen hidayan pramakawi katrima reng sisen hidayan pramakawi.
Jero balian tiang tangkil ne mangkin wenten ne jagi lungsur titian nakenang indik keberbahan ring pakubon swece ide tedun ngemi cayan. Tiangi cuma sakit-sakitan muntah dewek tan kingetan usan ngajeng lawar dugas megibung di Banjar titiang jagi nuna sang penawar hepatitis takonang di Bali ye kone amak bebai sekale ni skale ruwe binede jero balian patut ngardi rahayu jero balian tanda dos ngadu-ngadu umah bakatu meroban masih tiangi cuma sakit-sakitan muntah dewek tan kingetan usan ngajeng lawar dugas megibung di Banjar titiang jagi nuna sang penawar kena hepatitis takonang di Bali ye kone amak bebai sekale ni skale ruwe binede jero
Pahang malu melajar Bangsa kentawang pedang lemah Pang tusing elah Pang tusing campah Pang tusing paling carleak ojog lemah Sing nawang kangin kau solahing andangan yu Cek cara anak budu Merasa genep nawang sastra Adungang malu dadi kelawan dise Kang tusing ngajuere Nguncarang japa mantra Pang sing ngalih petara Nemu kala Pang sing ulian pepelajaran Anggun ajum-ajuman Mekade dadi budu-budungan Pakaiane sarwa poleng Apa ngena paling aing Saru tetek kelawan sedeng Sing nawang bebedak poleng Tuturne paling aing Apa ngena paling wanin Bani negat di pengulung sedre Ngundang sekala skala Melahan mandra belikat pencara Pangsingkan di pesu berduga Bani negat di pengulung sedre Ngundang sekala skala Melahan mandra belikat pencara Pangsingkan di pesu berduga Segenap nawang sastra Adungang malu dadi kelawan dise Kang tusing ngajuere Nguncarang japa mantra Pang sing ngalih petara Nemu kala Pang sing ulian pepelajaran Anggun ajum-ajuman Mekade dadi budu-budungan Pakaiane sarwa poleng Apa ngena paling aing Saru tetek kelawan sedeng Sing nawang bebedak poleng Tuturne paling aing Apa ngena paling wanin Bani negat di pengulung sedre Ngundang sekala skala Melahan mandra belikat pencara Pangsingkan di pesu berduga
pengulung setre ngundang sekala skala melang mantra pelikat puncarang singkan tipe subodogan. Dan apa tagih kal belian ulian susuk uling arsoplan restoran lu ke salon beli macaki bererongan apa tagih asal bisa gen ngorang nanging jani gerik ulian keadaan jiwa dagang meronta besu dadakan mobil nepidan sai-sai ngabe wisatawan jani meririk di jalan ngabe dagangan ipi dan sing taen tuyo janinya ajak mendagang telu desebet lu nak mekejang padu bidannya dilmagai di kantoran jani dekil uyak meapian demes sesalan dua pangidang bertahan madaknya ekonomi nebuin normal lan ke salon pulang buin perawatan. Nanging jani gerik ulian keadaan jiwa dagang meronta pesu dadakan mobil nepidan sai-sai ngabe wisatawan jani meririk di jalan ngabe dagangan ipi dan sing taen tuyo janinya ajak mendagang telu desebet lu nak ngekejang padu bidannya dilmagai di kantoran jani dekil uyak meapian demes sesalan dua pangidang bertahan madaknya ekonomi nebuin normal lan ke salon pulang buin perawatan ipi dan sing taen tuyo janinya ajak mendagang telu desebet lu nak ngekejang padu bidannya dilmagai di kantoran jani dekil uyak meapian demes sesalan dua pangidang bertahan madaknya ekonomi nebuin normal
pulang puin perawatan. Man pidan mulai man udah kapah gati tepuk melalina ke nyoman mulai to ilu jumah pedidian kedo memen adine tepuknya patin beli sing cara dugas pidan bodri dikekene pura-pura tuli apa ulian pidan daki sing aja memunyi apa ulian nepuk materi jani sing nyubodri kadiro dando karene meplincer nasib sing ada nenawan mirip meme korban sinetron lan telenovela menghayal ngelaman tuh kaya mirip meme sing sadaran dua titipan mani meme mati singkal mebakal warisan mani meme mati tua mebakal batu nisan mani meme mati tua kompor nemragatan. Ye meme ibi me nah manian me kedo memen adine tepuknya patin beli sing cara dugas pidan bodri dikekene pura-pura tuli apa ulian pidan daki sing aja memunyi apa ulian nepuk materi jani sing nyubodri kadiro dando karene meplincer nasib sing ada nenawan mirip meme korban sinetron lan telenovela menghayal ngelaman tuh kaya sing sadaran dua titipan mani meme mati singkal mebakal warisan mani meme mati tua mebakal batu nisan mani meme mati tua kompor nemragatan mirip meme korban sinetron lan telenovela menghayal ngelaman tuh kaya mirip meme
sing sadaran to dua titipan. Mani meme mati sing kalma bakal warisan. Mani meme mati tua mabakal batu nisan. Mani meme mati tua kompor nemragatan. Nyerengin pemargi, ngiring berbagi, saking dasar hati lan manahi tulus, sarang mapupul sangkaning hati, sayang gane mangkin pacang memargi. Pesisir angine ring perbukitan, kerasa ngampahan kanyele ilang, dan kerasa sampun galahi majan, katibane mangkin ring tatujonan. Kebatang rasa pemargine, yaksian uluke puniki, dan kerasa ngetelye peninggalane, sesak rasa tan sida nyiratan. Wentane buta dan nyidang nyingakin, Seurip nih kerasa patang, wentane lumpuh dan nyidang memargi, sawai-wai telah ring pasirapan, wentana ale bagat masa sekolah. ya harus magai ngawan tuh keluarga. Duh yang wini punapi puniki, duh yang wini ijening pemargi, Manda ipon sami memanggil rahayu. Kebatang rasa pemargine, yaksian uluke puniki, dan kerasa ngetelye peninggalane, sesak rasa tan sida nyiratan. Wentane buta dan nyidang nyingakin, seurip
sami memanggil rahayu. Tugas bidan tiang gegelan Sujati sangat tresnain tiang Nanging rikala tresnan tiange Berbunga-bunga di hatine Ulian pelih tiang abade ilo megaten tresna Nadi jani dadi ampahan sakit hatin beline ipidan tresnan beline kapening adi sejati tua pelarian ulian beli tu sing dayang besikan tresnan nene malu tresnane harapan Jani adi masih milu ninggalin di subane adi nawang uno tresnan beli Jani sapi sayang beli kerasetan si teadi Gampurang dewek beli nyakitin adi Dadi ampahan sakit hatin beline ipidan tresnan beline kapening adi sejati tua pelarian ulian beli tu sing dayang besikan tresnan nene malu tresnane harapan Jani adi masih milu ninggalin di subane adi nawang lundo tresnan beli Jani sapi buina sayang beli kerasetan si keadi Gampurang dewek beli nyakitin adi Jani adi masih milu ninggalin di subane adi nawang
tusing si malu ngoraheng seton den beli ngelemeseng adik keluarga bangsawan lakar kejodohan iraga kelseng mecang kepan yen linawang lakar kekene berjalan tresnane yen dadi beli milih adenan beli mati yen mepisah ngajak adik kuliah kasta iraga yani tu sing jodoh Peraman adi sing rela adi nyerah Jaston lega sing naga tresnane jani tandem apang tu sing adi antaka tuhutin subah kena ramah dibeli milih adenan beli mati yen mepisah ngajak adik kuliah kasta iraga yani tu sing jodoh Peraman adi sing rela adi nyerah sing laga tresnane jani tandem apang tu sing adi antaka tuhutin subah kena ramah uliang kasta iraga jani tu sing jodoh Peraman adi sing rela adi nyerah Jaston lega sing laga tresnane jani tandem apang tu sing adi antaka tuhutin subah kena ramah Singkal selamane kal ngidang kebang hubungan terlarang
beli jadi beli ada nengelahang adi sampunlah pasangan raga dua dipertemukan nanging sing saling gelahan seton dene sakit nilakara sayang ade nang mangkin jumunin ang sapang bias don liu kenangan nekal stata ingatan bangtan sakit keras sayang ngaden jani pegatan adi harus ngidang move on ngengsapang dewek beli biaston beli nawang adi nu sayang beli harus masih move on ngengsapang ragan adi biaston sebet ne kerasayang suksema adi sampun singgah ngiasen atin beline gal simpan beli cerita manis niki gal aba beli ganti beli mati. Sakit nilakara sayang ade nang mangkin jumunin ang sapang bias don liu kenangan nekal stata ingatan bangtan sakit keras sayang ngaden jani pegatan adi harus ngidang move on ngengsapang dewek beli biaston beli nawang adi nu sayang beli harus masih move on ngengsapang ragan adi biaston sebet ne kerasayang suksema adi sampun singgah ngiasen atin beline gal simpan beli cerita manis niki gal aba beli ganti beli mati.
sisen rurunge ora hang rasa sungsot dia tine nyetel ye penyingakan adik dugas beli nuturang rasa beli tu sing pantas yen masanding aja adik dewek nista tu sing ngelahar tebrana sing sanggup kalma palas adisa desik sigan sasa sirap ditangka beline boya aja beli tu sing tresna kapining ragan nadi nanging ulian ramang tuara lega ken beli ada nang beli mati sang raga ya daston beli sing sanggup ngesapang nanging bali lakar matilan mogi jaragan adi si nemu bahagia ngajak pilihan reraman adine boya aja beli engsapkan janjine nyayangin nadi ngantos mati karena kentohang beli ya dia igodogan gadenan kena nagenya dingin lembu sanggup kalma palas adisa desik sigan sasa sirap ditangka beline boya aja beli tu sing tresna kapining ragan nadi nanging ulian ramang tuara lega ken beli ada nang beli mati sang raga ya daston beli sing sanggup ngesapang nanging bali lakar matilan mogi jaragan adi si nemu bahagia ngajak pilihan reraman adine boya aja beli engsapkan janjine nyayangin nadi ngantos mati karena kentohang beli ya dia igodogan gadenan kena nagenya dingin lemu maksa yang iba beli kau kena bayar
yen nepuk mobil mewah di jalanan, nake ngaden neng sing tain kuangan, makane di restoran hidup sing ada beban, sing tawang kidat nih bemebudutan. Ulian ento dekan timekengan, aget lacur mekejang sube peduman, yen dadi tutagi mekejang dot anake sugih, yen dadi tunas mekejang nolak dadi nak tiwas. Intine jani seger gen tunas, demasik engsap nuna sugih apedik, yen dadi karyawan penyakit 2 bulenan, uyah jahe jemakang dogo sokang pasti lakar ilang. Yen dadi pebisnis penyakit ne kritis-kritis, ngubar dokter ngubar balian, pemicune 2 penyakit bulanan, nekang bedik penyakit ne masih cenik, nekang gede penyakit ne sakit gede. Ento dekan timekengan, aget lacur mekejang sube peduman, yen dadi tutagi mekejang dot anake sugih, yen dadi tunas mekejang nolak dadi nak tiwas. Intine jani seger gen tunas, demasik engsap nuna sugih apedik, yen dadi karyawan penyakit 2 bulenan, uyah jahe jemakang dogo sokang pasti lakar ilang. Yen dadi pebisnis penyakit ne kritis-kritis, ngubar dokter ngubar balian, pemicune 2 penyakit bulanan, nekang bedik penyakit ne masih cenik, nekang gede penyakit ne sakit gede.